Ja sam ovdje sidija, ovdje smo ovdje gori bile, kad odjedan put neki zvuk ide amo i spušta se ovdje dole. To je bilo okruglo, kružnog oblika. Rekao sam ja da je kružno, kao dva velika tanjura, rekao sam, a onako kako on kaže, kao jedna po špagaru, na žabica, onako. Protočić su bili sa strane, ove koje su vama bila, tamo sa one strane, ja ne znam, brate, nisam prolazio oko njega. Pa nisam vidio nikako svjetlo, otvorila se vrata na ovu stranu, naprijed kao. Oni su se lagano spustili, tako lagano da se nije osjetlane, možda je se znalo sve na terenu, nije li, a sve zna, ja to nisam kašnije gleda, kad se došla kiša, kad su ljudi dolazili gledat, to je malo urasla i trava. I kad se to spustili, dok sam ja došao od gara, oni su već izašli njih trojica, bili su oko blizu 2-3 metra, metar, dva, šta ja znam, pred menom. Jedan se vidi kroz prozor, da li je bilo više, nisam to mogao ja vidjeti. Gledali su ovako mači, one plave kuce na dici i one kapuljače su bile pletene kroz uš pokrivene. I ja i to pita, da jesu li oni sa svemire, kada jesu, koliko ima bogova. Jedan na južnom polu, jedan na sjevernom polu. Šta ste vi gore, Božje sluge, šta čim se hranite, je pita. Moćo, pogćo. A ja kažem i da si pokazali neku crvenu, isto kao ja sam bio na Brionima, kad iste one prve što se zovu. Svi su one crveni, jagodi. I ja kažem, ima gori, kad se navratili, diko gori kod mene, ja kažem kući, ima jaja, a da je njima dosta, jedno jaje, njima dva mi. A ja da kažem, kakva su njih jaje, da moraju biti, dosta jedno jaje. Će od onih nojeva, sigurno. Govorili su, kao mi samo malo da su zanosili. Malo zanosili. Ništa, došli, izašli, sad znam, bili šta bi oni radili da ja nisam naišao. A šta bi oni radili, to ja ne znam. Zašto su oni koji su vrka stala da su oni spuštali ovdje? Ma možda kažem 3 do 5 minuta najviše. Najviše. Da li bi oni tu ostali više da nisam ja došla, ne bi to, ja ne znam. I kažu meni, nemojte nikom pričati od 3 do 5 dana. Da ne priča nikom, da se ja njih vidio. I ja nisam jako ženi mojom kazao. I onda oni su tu bili, pođeše ča unutar taj svoj, kako se reče, to nju spremište, to je uvijek zuvila kad su bili na mjesto. Onda kad su krenuli malo jače pozuvila i odeše nisko su ošli. Pošli su ovako doli pravo nisko. On je sletio na odmah na lice mjesta, on nije uopće išao da iđe ono kao što iđe zrakoplov pa spušti se, iđe pa spušti. On je jednostavno stao na isto mjesto. I onda kad se, a digaj se odmah sa istoga mjesta. Nije niko od policije, ni nikoga, jedino to je došli kaneti novinari najprvo iz Šibenika, pa su došli iz Splita, pa došli su iz Drniša, Knina, Zagreba. Jedan čovjek došao iz Oklaja, on je bio u Jatu, 18 godina vozio, da je on to susreća i njega baš interesiralo šta je, kako je to bilo šta. Otok Pag, 1997. godina. Mirna noć mijenja svoj uobičajeni tijek. Da, jer mi smo gore visoko na Velebitu. A što ti misliš šta je to moglo biti? Kao kugla ili neka užarena, ali tako? A neka užarena kao masa. Ovako je sve počelo. Vijest objavljena u cijeloj Hrvatskoj odmah je rezultirala čitavom serijom dodatnih novinskih članaka. Što se dogodilo te večeri iznad otoka Paga u subotu 13. prosinca 1997. godine? U potrazi za otkrivanjem ključnih sastavnica ove priče trebalo je otići na otok Pag, potražiti sudionike slučaja, te krenuti sa postupnim slaganjem razasutih dijelova mozaika. Trag nas je doveo i do prve osobe koja je imala bitnu ulogu u kompletnom incidentu. Josip Portada, novinar Radio Paga i književnik. Osoba koja je bila izravno uključena u incident. Josip je prvi objavio informaciju javnosti da se nad Pagom 13. prosinca 1997. godine
iznad glava mještana i policije događalo nešto neobično. Naime, ja sam te večeri bio angažiran u Domu kulture u Pagu gdje je bio održavan dječji glazbeni festival u organizaciji Radio Paga. U jednom trenutku, sasvim slučajno, ispred dvorane došao sam blizu ekipe policije koja je u tom trenutku bila tamo i čuo sasvim slučajno neobičan razgovor preko njihovih uređaja, dakle, što je radiokomunikacija, da kako se to već zove. Dosta neobičan razgovor koji me upućivao da se nad Pagom nešto neobično događa. Spominjali su dolazi, leti, pada, ne znam točno sad više koje je riječ u ovom trenutku. A prema niže dolje, ali iza tamo ja vidim svjetionike Amblica, ne znam na kojem je to otočju, iza nje. Ali ide prema zemlji. I naravno ja sam krenuo tragom onoga što sam čuo od policije. Najprije na Vidikovac, Paški. Zatim smo krenuli prema Batulu i vidjeli smo taj neobični leteći objekt. U međuvremenu novinarska ekipa Zadarskog tjednika je iz svog automobila također zamijetila neobičnu pojavu. Pri povratku smo uočili neko tijelo koje se kreće i zastaje. A ne znajući uopće o čemu se radi, pošto nam imao tu opremu kod sebe, mi smo to snimili. Ja sam imao od opreme objektiv Nikon 80-200, 2.8 sa dosta širokim otvorom, a kako sam radio iz ruke, radio sam na 200 mm, približio dovoljno, mislio sam da će nešto ispasti, ali vjerovatno je, pošto ekspozicija u tom trenutku je dosta velika, nije ispalo ono što sam pretpostavljao. Da, žarke boje mijenja ono kao tamno žutu i žarko crvenu i ide prema nisko, spušta se prema zemlji. Pa bio je čudan toliko što se ponašao neobično. Recimo kao neka živčana malo veća planeta, odnosno zvijezda. Ponašao se u nekim trenucima dosta je išao lijevo, desno, gore, dole. Stvarao je neobične, da se ne može nazvati pokrete, da, recimo manevre koji su bili u neobičnih smjerova, zapravo i nepredvidljivih smjerova. U jednom trenutku gore, pa onda opet gore, pa onda dole, pa pravio je kružiće, direktne padove dole, direktne padove prema sjeverozapadu i tako. Uglavnom, bilo je očito da se radi o nečem što se ni na koji način ne može povezati sa planetom ili zvijezdom, satelitom, kao što su neki tvrdili da je to satelit koji preletava Pag. Krajnje neobično, ali posebno što je neobično, to su bile boje koje su se preljevale. Pa izgled je bio puno, boja je bila recimo zvijezda plavkasta, a intenzitet je bio puno jači i letalo se na način da je nepravilno, jer obično ti leteći objekti na neki način ne mogu se u momentu zaustaviti. To je meni skrenulo pozornost, jer mi je to bilo neobjašnjivo. Neki očevici tvrde da je bilo od crvenog prema bijelom spektru, zelenom. Koliko ja se sjećam, bilo je, jako je teško u tom trenutku sve zapamtiti detalje, to je činjenica, ali bilo je od plavičastog, zelenkastog do crvenog, a crveno je bilo najjači, crveni dio spektra je bio najjači. Još se vidi vrlo blizu je zemlji žarko crvene boje, maksimalno žarko crvene boje, što je bilo bliže zemlji, to je se više crvenilo. Razmišljao sam zapravo gotovo cijelu noć da li to objaviti ili ne i nakon toga sutra sam ipak poslao u Slobodnu Dalmaciju tekst koji je izašao na naslovnoj stranici pod nazivom NLO nad Pagom i odmah nakon toga je krenula neka vrsta lavine. Jednostavno je trebalo nešto objaviti da bi čitatelji mogli vidjeti i eventualno zainteresirati se za to, tako da sve ostalo, nisam znao uopće da se to u to vrijeme događa tamo, tek sutra da smo to doznali kad smo se vratili nazad i normalno trebalo novina nešto napisati. Pa ovako, onog dana kada je to objavljeno u novinama, ja sam došao u kafić to jutro na Macchiato i prva riječ koja je bila od ljudi koji su bili tamo i čitali novine svi, je bila gle luđaka o čemu piše. To je bila prva reakcija. Evo idiot, luđak i tako dalje. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, a danas pogotovo svi kažu svaka čast. Nisu željeli vjerovati to. A danas već kažu da, to je to što smo mi vidjeli, to je istina. Dakle, očito je da u ovakvim stvarima treba čovjek koji daje informaciju i koji o tom radi smuć snage, preći onaj prvih par dana, one prve reakcije. Pratim neke čudne pojave. Jesi ga sliko? Je, dva snimka sam bacio i to je bili su zadnja u filmu.
dečki koji rade u policiji, koji su te večeri bili tamo na tom području, znaju što je bilo. Sigurno je da su imali i osobnog uvida u cijelo događanje, normalno, čim su radili tim svojim telekomunikacijama. Međutim, za novine, kad sam ih ja molio da mi kažu nešto službeno za novine, da daju nekakve izjave, da ih fotografiramo, da pitamo jesu li napravili fotografije, videozapise, imaju li bilo što dokumentirano, tu sam naišao normalno na zid. Vrijeme je prolazilo. U kolovozu 2000. u javnost su preko tajnih izvora konačno dospjeli materijali koji potvrđuju Josipovu priču i opise očevidaca da je te večeri sam fenomen pratila policija. Večernji list prvi objavljuje članak sa stenogramom policijskih radiokomunikacija, a potom i zadarska radiopostaja Donat FM emitira tonski zapis. Tako smo i vidjeli kad je zamakla isto. Evo od nas se odozgo još vidi i ima dolje ispod kao da je tačka jedna ispod nje na kopnu. Ali žarko crvene boje. Znači da sad uvijek žarke boje? Da, žarke boje i mijenja ono kao tamno žutu i žarko crvenu i ide prema nisko, spušta se prema zemlji. Da, znači još mi vidite dozgo. Da, jer mi smo gore visoko na Velebitu. Metež prouzročen te noći na otoku Pagu nastavio se i sljedeće jutro, 14. prosinca 1997. godine, u mjestu Kožinu pokraj Zadra. Onda smo pročitali da se to vidjelo na Pagu, da je krenulo prema Viru. Onda se ja sjetim, pa to je to isto što sam ja vidjela. To je bilo, koliko se ja sjećam, 1997. godine, negdje u 12. mjesecu. Ja sam ustala ujutro oko 7 sati i prvi pogled mi je pao tamo na puntu Pinje, prema Petrčanima. I vidjela sam nešto okruglo kao veliko sunce. Baš tako kad zalazi sunce u ovom predjelu, tako izgleda. I još sam pomislila kakvo sunce ujutro može biti samo na istok. I ja sam to pogledala, otišla sam u kupaonu i kad sam se vratila više ništa nije bilo. A bilo mi je vrlo neobično, velika okrugla lopta. A što ti misliš šta je to moglo biti? Kao kugla ili neka užarena, ali tako? A neka užarena kao masa. Ne znam tačno datum, primijetili smo jedno večer jednu zvijezdu koja je bila u pravcu preko Vlašića. Ona bi se naglo povećala i neko vrijeme bi stalo tako da bi se i opet smanjivala postepeno. I tako u par navrata dok smo mi gledali to. I bilo je tako te 4 večeri i poslije nismo uvijek gledali više. Dolazi su dva novinara i oni su isto s nama to promatrali. I oni su nas isto tu neki članak napisali u novinama. Tadašnji zamjenik glavnog urednika Zadarskog lista Željko Luburović zajedno sa fotografom Zvonkom Kucelinom 16. prosinca kreće na Pag s namjerom da fotografira NLO. Došli smo na Paški most, još je policija tamo čuvala, jer to bilo neposredno nakon Oluje. Policija je još bila na punktu, mi smo njih pitali, bili su određene kolege tamo, policajci koje mi inače poznamo kroz naš novinarski posao. I oni su nama rekli, je, tako, kuda se vidi? Vidi se iz Miočića, Artine, i tamo čekaj. I mi smo dočekali. Kako je bilo dosta oblačno, ja sam odmah kameru spremio, napravio odmah 2 snimka. Pa ovako kamera Nikon F5 80-200 zoom na 200 mm i s obzirom da je dosta, što je rekao, mrak je bio, trebalo raditi dugo ekspoziciju. Zato sam prvu snimku koju sam napravio, ja sam to nekako naslonio se na auto, s obzirom da trebalo, ja se ne sjećam, to možda mogu trajati 1 sekundu, možda ekspozicija. Kod takve ekspozicije sve zvijezde bi bile sa crticama, repićima. I ta prva snimka nije uspjela baš radi toga, zato što sam napravio jedan pomak kod ekspozicije. Drugu sam imao, sreću, na ovoj fotografiji se vidi da nije bilo pomaka i da je to. U stvari što je na fotografiji, to je snimljeno na nebu. Znači nema nikakvih mogućnosti da se napravi kod snimanja neka tehnička varka pa da se dobije onaka fotografija. Je li sad dosta nisko prema zemlji doli? A evo odavde, gledajući od nas, ja ne znam da li ima 200 metara od zemlje. A onda se spuštate u more, ko baš ide doli. A prema niže dolje, ali iza tamo ja vidim Svjetonike Amblica, ne znam na kojem je to otočju, iza nje. Ali ide prema zemlji.
To je vir tamo, ali to je upašće u more, onda 100%. Još se vidi vrlo blizu je zemlji žarko crvene boje, maksimalno žarko crvene boje, što je bilo bliže zemlji, to se više crvenilo. A bilo je narančasto, crvenkasto smeđe, ne znam to objasniti, nijanse su, nekako nijansiralo se, kao da je umjetnik radio, pa je nijansirao. Ali i danas se ne mogu oteti dojmu, ne znam šta je to bilo. Da, narančasto i smeđkasto, te tri boje su uglavnom bile prisutne. Narančasta, smeđa i crvenkasta. Ne bilo onako kao preljev, znate, evo moj se muž bavi slikarstvom, pa ja znam te preljeve, tako je otprilike izgledao, kao da se nijansa u nijansu utapa. Samo što je bilo 4 puta, recimo, veće od najveće zvijezde na nebu. Neki ljudi u Zadru nisu vjerovali da je to snimljeno, da je, pa i neki dečki koji se bave s tim. Međutim, kad su vidjeli negativ, original negativ, jer točno je na 5 snimaka 2 su središnja bila ta, znači ni prije ni poslije toga nije se moglo nešto napraviti, točno se vidi da je, i kad snimljeno nisu vjerovali dok nisu vidjeli te negative. I ovo što ja kažem, kad se to poveća, kad se vide ti repići, znači te crtice od točke dobijemo u crticu, kad su to vidjeli, onda su skužili da je to ipak nikakva montaža, nego da je to autentična snimka koja je nastala poveća. Oni koji poznaju zvijezdoznanstvo, astronomiju, oni znaju da postoji jedna zvijezda na nebu, mi je zovemo Sirius. Ona mijenja boje, jel tako? Gledaš, čas je zelena, žuta, crvena i tako dalje. I ova letjelica, ja je zovem letjelica, isto tako mijenjala boje, nedefinirana, pa čas je veća, pa čas manja, pa čas veća, čas manja. U jednom trenutku je bila tu, skupi se, ovako se skupi, ma niti dijeliš sekunde, desetinka sekunde, padne na horizontu, ali probajte zamisliti da je to razdaljina. Djelujući u desetinki sekunde, tuf, bam. Skroz se smanjivalo i da bi bilo žarko crvena, ali mala kuglica i sad više izgleda palo u more da se ne vidi više. Ja mislim da je ovo 100% u našim teritorijalnim vodama palo 100%, jer ovo je zajelo do kraja blizu. Ma to je palo između nas i vira 100% tu. U stvari bliže Poljane tamo. Nije iza vira je, 100% iza jer mi vidimo odavde više, kompletan vir to je iza još njega. Posebno je to zanimljivo onaj trenutak kad je to nestalo negdje između Paga i Vira, zapravo malo sjeverozapadno od tog područja, da je to nestalo u moru. Bilo je vrlo jasno da taj objekt, što god bilo, polako ide prema moru i da u dodiru s morem nestaje. Dakle, nije bilo ničega vidljivog po čemu bi se moglo zaključiti da je dodir s morem uzrokovao bilo kakve posljedice u smislu dodira vode i užarenog, dakle, bilo kakav prasak, bilo što slično. Jednostavno je to nestalo u moru. Izgubilo se u tom dijelu i nestalo je i od tog trenutka više da nije bilo. I nestaje na horizontu, a horizont je more. Negdje tamo oko Vira, jer mi smo iz Miočića gledali, oko Vira. Ne znam, i više nema. Padne dolje, cap, opet se upali i nestane iza mora. E sad, što je to? Kažem, ja ne znam što je to bilo, ali vidi se da je nešto bilo ipak drugačije što je. Onda je to iza vira palo, jer odavde mi vidimo kompletna vir i vidi se da je iza njega, ali sad se više ništa ne vidi. Ali interesantno, kad je padao, znači se nije skroz onda padali. Nego mi su pratili cijelu dionicu, kad je padao i one se zaustavi. Policajci kao pozornici, oni se u principu izbjegavaju bilo što da ih pitate koliko je mrtvih, a svi vidimo i možemo ih izbrojati, da ih 40, on će reći ne znam, pitaj šefa. Ja sam kasnije čuo niz slučajeva, da su komunicirali i sa kolegama u Karlobagu i Gospiću, da su istu stvar vidjeli. Jel? Mislim da se krije puno stvari, jer da se to otkrije, jednog dana hoće, ali recimo na današnjem nivou naših ljudi ima još i jako puno, koji bi to vrlo teško shvatili. Mislim da bi velika pometnja nastala u svijetu. Možda su to razlozi što se ne objavljuje. Jer je nemoguće da onaj policajac u Karlobagu snimi kamerom i da mu to uzmu da ne daju javnost. Ajde, gledaj malo 10 minuta, pa ćeš vidjeti koliko aviona ima, koliko okruže. Ima čitava eskadrila. Zbog toga, jel? A ja ne znam zbog čega, ali zbog nečega je. Čitavi ima eskadrila, vidio sam 15 aviona, sigurno. Zbog interesa javnosti, Josip Portada u tom trenutku odlučuje poduzeti i novi korak.
Obzirom da je preko policijskih komunikacija čuo da policajci spominju i prelete zrakoplova, odlučuje provjeriti takvu informaciju na službenim razinama. I ratno zrakoplovstvo, oni su mi rekli također da nije bilo nikakvih intervencija s njihove strane, da nije bilo uopće ničega zapravo što su oni neobično te večeri primijetili. Je li još tako kruži tamo, jel vidi? A ne znam, malo pre smo vidjeli sada avione, ali imamo sad nekoga posla. Je li Hrvatsko ratno zrakoplovstvo imalo te večeri saznanja o preletu bilo kakvih zrakoplova i zbog čega? Službeno očitovanje za potrebe ove dokumentarne emisije glasilo je: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana se bavi samo onim nebeskim fenomenima koje detektira sustavom motrenja, iako oni svojom naravi predstavljaju ugrozu ili povredu zračnog prostora Republike Hrvatske. A razumljiva nam je vaša znatiželja za spoznajama o operativnim mogućnostima i učinkovitosti radarskog sustava postrojbi ZMIN HRZ, ali dakako to interesira i nekoga drugoga i stoga nam uvažite odluku i razloge uskraćenja odgovora na takva vaša pitanja. U potpisu zapovjednik general bojnik Josip Čuletić. Ovo miriše na neka ona stara dobra vremena, jel, kad su se svi ograđivali, niko ništa ne zna, jel, a imam zaista informacija iz prve ruke. Obilazio sam dosta tih centara, jel, na ekranima postoji stavka pod imenom NLO, odnosno UFO, jel. Znači zrakoplovstvo ipak vodi brigu i o takvim pojavama, jel, samo što to službeno ne ide u javnost. Međutim, na osnovu analiza ovih radiokomunikacija kojim smo došli, tu se navodno umiješalo i ratno zrakoplovstvo, ne znamo čije. Pretpostavljamo samo da je taj svjetlosni efekat imao i sve radarske odraz na ekranima. Ja? Tako da bi to sa naše strane bilo onda nekako tumačeno kao nepoznati leteći objekt. Ja? Zvao sam Korada Koljevića u Zidarnicu Višnjanu da on kaže ako je on možda nešto slučajno u tom trenutku vidio, on je uputio na postojanje snimaka koje redovito rade sateliti za ovo područje, ali vrlo jasan stav da se nad Pagom te večeri nije događalo ništa. Apsolutno ništa. Reci mi, je li to možda imalo neki rej postavljali za sebe kao neko svjetlost dok je išlo? Da, ali isto kod nas se proljeva žar. Pa u svijetu ima dosta tih slučajeva. U biti ovo su sve bliski susreti prve vrste, kad se znači objekat promatra okom ili nekakvim optičkim napravama. Jer ova sama pojava nije imala nekakvi utjecaj na okoliš, jer nije ostavljala nikakve tragove. Dobro, samo pazite da vas ne otmu. Ne možemo ga mi onda da je primijeti više, jer iza brda mako ne možemo vidjeti brdo da ispriješ. Međutim, ono što je u ovom slučaju dosta interesantno, to je da ostala ova zabilježba policijskih komunikacija. Znači, kao jedan vjerodostojni dokaz da se te večeri nešto zaista dogodilo i da to nije predmet halucinacija, kako kažu neki psiholozi, psihijatri. Bilo je mnogo izjava o NLO nad Pagom, međutim, očito se radilo o sljedećem. A upravo se Venera posebno lijepo vidjela u to doba godine i Venera je toliko sjajnija od drugih zvijezda da čovjek koji dugo nije vidio Veneru ili je možda nikad nije gledao, onda on ne može vjerovati da to može biti nekakva zvijezda, jer zvijezda zapravo i nije. Ne može vjerovati da je to objekt koji je sličan zvijezdi, zapravo da se radi o jednom planetu. Sve je asociralo da je to zaista Venera, zato sam ja uvjeren za mnogi od tih pojava da je to bio upravo slučaj promatranja Venere. Ja sam odmah stupio u kontakt i sa Koradom Koljevićem iz Višnjana, iz Zidarnice u Višnjanu, koji mi je rekao da se najvjerojatnije radi o fenomenu Venere koji je uobičajen u to doba godine, dakle u prosincu u zimi. Tog događanja napravio sam skicu preleta tog neobičnog objekta gdje je bilo potpuno jasno da se ne može raditi o fenomenu Venere jer bi on trebao biti koncentriran na jednom mjestu. Pretpostavljam, Venera ne može ići lijevo, desno i po otoku. Nakon toga je on rekao da zapravo to ne bi trebao biti fenomen Venere, nego fenomen kristalića koji izazivaju nekakve svjetlosne efekte. Što je također bilo dosta sumnjivo, obzirom da je bilo očevidaca koji su rekli da ih je takav jedan neobični objekt večeri i idućega dana pratio na putu od Mandri prema Pagu. Goran Artić ukazuje i na dodatni argument zbog čega se nije moglo raditi o planetu Veneri. To smo i mi vidjeli danas oko 5-6 sati dok smo na Vikici bili, ali je žute boje bilo. To je znači više puta se ponovilo danas, jer mi smo pratili, kad smo primijetili odozgo, negdje u blizini mjeseca, od tamo se spustilo. Tu večer mjesec je bio na istočnom horizontu, potpuno suprotno od Venere koja je bila na zapadnom.
Željko Luburović naglašava da je fenomen bio znatno veći od Venere. Znatno veća. To 3 puta, ja sam to napisao u članku, zato su 3 do 4 puta veća. Samo što je bila 4 puta, recimo, veća od najveće zvijezde na nebu. Znači tu imamo 5 teorija, znači prva da je meteorološki balon, drugi kuglasta munja, znači imamo efekat Venere pri zalasku, imamo preslik mjeseca na ledenim kristalima i odraz sunca kao običajna pojava. Znači svega, samo nema NLO-a. Što je zapravo bilo, dan danas ne znam, ali znam da je bilo vrlo zanimljivo i da predstavlja jednu veliku misteriju koja se dogodila nad gradom i otokom Pagom. Meteorološki balon isto otpada, mislim ne može se meteorološki balon nekoliko dana zadržavati tu u akvatoriju, pogotovo ako je probužen, kako govore neki meteorolozi, pa se spušta nisko. Kuglasta munja isto tako otpada, zato ona ne može biti tih dimenzija, inače kuglasta munja traje jako kratko, znači tu traje 10 do 15, 20 sekund. Ovo što se tiče ledenih kristala i preslik sunca na večernjem nebu, mislim da to ni graniči sa naučnom fantastikom. Znači ljudi iz nadležnih službi vole to zatajiti. Zašto? Po mojoj procjeni samo zato što oni ni sami ne znaju odgovor, a nadležno su tijelo da daju konačni odgovor. Kako ga ne mogu dati, onda i oni sami potenciraju misterij. Ali to je bilo ovdje iznad Košljuna, ovdje iznad brda i onda se spustilo opet ispod, pa ga nismo vidjeli kasnije, nikako. Tek dok vi niste počeli vikat. Nemojte više o tome preko veze, to je najvjerojatnije se radi o vojnoj vježbi. Prekinite o tome razgovor. Dobro. Bliža povijest Paga, međutim, pokazuje i jedan slučaj koji je bio uspješno objašnjen. Pa 92. negdje u popodnevnim satima od strane naših dečaka koji su bili na tim motriteljskim postajama prema mostu, javili su da se na predjelu iznad Dinjiške, na tom dijelu tamo onom ravnom potezu, primijeti dosta veliko svjetlo. Tvrđeno je i od drugih ljudi, a i samog zavoda s kim se ja kontaktira, da je u to doba bilo dosta vezano uz nekog sveta. Spomenuti slučaj odnosi se na meteorski roj Perzeidi, u narodu poznati pod imenom suze Svetoga Love. Maksimum ovoga roja odvija se u kolovozu, no jedan paški slučaj iz još davnije povijesti ponovno nas dovodi u nedoumicu. Naime, 1967. godine nad Pagom se pojavila letjelica koju je vidjelo više stotina ljudi, koja je oblikom se mogla rekonstruirati na temelju izjava očevidaca, a koja se pojavila neposredno iza zgrade policije, nekadašnje policije, gdje je danas odmaralište grada Križevci. Dakle, na tom prostoru i do područja kojega mi zovemo Kirišina, na kojem su danas repetitori HTV-a. Negdje na tom prostoru se događalo zapravo puno toga neobičnog. Pojavila se letjelica koja je bila izuzetno uočljiva, trokutastog oblika, imala je sa strane nešto isturenije dijelove koji su mijenjali intenzivno boje. Imalo se dojam, kažu očevici, da dolazi od tla prema gore i da se vraća na tlo i da leti prema brdu. Ali sigurno da je više stotina ljudi u tom trenutku vidjelo tu neobičnu letjelicu koja je bila nad Pagom. To je bilo danju. To je bilo usred dana. Dakle, taj fenomen je bio zbilja dojmljiv, jer o njemu dan danas još ti ljudi koji su bili uključeni pričaju. Policija je u tom trenutku jednostavno, normalno i očekivano podigla svoje ljude i krenula istraživati o čemu se radi. Ja barem sam pokušao dobiti nekakve službene podatke o tome, nisam ih mogao dobiti. Fenomen neidentificiranih letećih pojava i objekata globalni je i planetarni misterij. Neobične stvari na nebu i dalje se viđaju. Ante Stručić govori o svom doživljaju iz siječnja 1998. godine. Ali interesantno je da kad sam ustao, ja sam to vidio, ali pošto ja pratim mjenu mjesečevu, da li je recimo mina ili je užba, a znam da tada nije bila užba nego mina, ja vidim mjesec veliki, isto u ovome pravcu. Pa sam mislim, a kako sada da je mjesec pun, a mina je? Da trk na terasu, da to bolje vidim. Nigdje ništa. A umjesto vedrog neba rominjala je kiša, pa sam mislim, Bože Gospode, pa kako je moguće da sam uopće vidio mjesec kad rominja kiša? Znači, s ovu stranu oblaka je bilo. Nije moguće bilo razbistriti u glavi što ja to vidim. Što je?
gospod. Kamo sreće da sam imao kameru za snimanje. Ante Stručić je nakon viđenja neobične nebeske kugle doživio inspiraciju i pozitivan umjetnički zanos. Nakon tog događaja pokušao sam asocirati to što sam vidio. Ovdje sam više napravio okruglo oblo nego što sam vidio. Tamo je bilo potpuno okruglo. I zamišljao sam da je iz toga nešto proisteklo. Pa sam ovdje zamišljao da su istekle prve ptice, cvjetovi, da je nastao život. Ili da prate život, ili da žele život ovdje. Da nešto plemenito mora biti iza toga. Ništa me uplašilo nije, nego te na jedan način nadahnjuje. Nadahnuće lijepo. Da prema čovjeku, prema ljudima, prema svijetu, prema životu. I to lijepo htio sam i ovdje prenijeti. Senzacije su utihnule. Nešto više od godinu dana otok Pag živi uobičajenim ritmom mediteranskog otoka. Sve do 20. travnja 1999. godine. Toga dana, oko 17 sati, mještanka Paga, umirovljenica Marija Skitarelić, sjedila je na balkonu svoje kuće i plela čipku, kad se 100-tinjak metara zapadno pojavila snažna svjetlost u obliku repate kugle, u koju, kako je rekla, nije mogla gledati zbog intenziteta svjetlosti više od nekoliko sekundi. Nakon nekoliko minuta, neobična svjetlosna pojava je nestala, da bi se sutradan iznenada opet pojavila. Ovoga puta bila je još udaljenija, a promatrao je dvogledom i suprug gospođe Marije Ante Skitarelić, koji je poslije za novine izjavio kako je taj veliki svijetli predmet bio okrugao i mrežast sa repom kao leteći zmaj. Bračni par Skitarelić je progovorio o svom doživljaju tek kada je jedna druga priča obznanjena javnosti. U svibnju 1999. godine dobio sam jedan posao na otoku Pagu u blizini Novalje, odnosno točno blizu ceste koja vodi za trajektno pristanište Žigljen, da snimim jednu parcelu koja je površine negdje 24 hektara. Znači negdje 300 puta 800 metara. Tu bi trebao biti kamenolom i s obzirom kod geodetskih radova da moram vezati se na državnu trigonometrijsku mrežu, a te točke se nalaze obično na najvećim kotama po brdima. Ja sam se počeo penjati sa sinom prema ovom brdu Komarovac ili Sapnik, već kako ga zovu. Prilikom odlaska na to brdo, sin i ja išli smo i normalno nosimo ove geodetske stvari, instrument, stativ, i odjednom smo u onom kamenjaru upali u jedan poravnati prostor. Onako na prvi pogled kad sam vidio u obliku trokuta, sta sam malo pogleda i nekako sam se neobično osjećao i ja i sin. Prilikom snimanja tog kamenoloma ja sam snimio i konture tog trokuta. Stranice su negdje 38 sa 28. Površine negdje cirka 530 kvadrata. I nalazi se na nadmorskoj visini negdje oko 177 metara. A sam vrh Komarovac je na visini od 190 metara. Jedan od prvih kamenja, to sam ja ponio sa sobom i ovako pokazivati ljudima. A ne znam, taj kamen, vidite kakvog je oblika, kao da ga je nešto tlačilo ili da je u nekoj kemikaliji bio, on je pun bradavčica i kad se razbije, istog je sastava unutra kao i ovaj kamen vanka trokuta koji razbijete. Jedino što je on površinski obrađen. Kao da je neku peglu spustio i čitav taj teren utjera u zemlju. Poravna ga u odnosu na okoliš. Plus toga, ovo sam zaboravio reći i to mi je žao što nisam snimio, na ovoj površini trokuta bila su 3 rupe u kamenu. Dubine može biti 1-5 cm, a skroz su crne bile. Onako slikovito dočarat kao auspuk kod auta koje je slabo sagorjeva. I ja sam baš trasirku gurao unutra, išlo jedno, može biti 34 cm, međutim ja to nisam snimio. To je mjesto danas na neki način postalo i mjesto hodočašća, jer samo u ljeto 2000. godine na to područje je došlo pa nekoliko tisuća ljudi, organizirano zahvaljujući geodetu Stjepanu Zvonoviću, koji je u suradnji s gradom Novaljom napravio zapravo organiziran. Ovako baš trokut, skoro pravilnog oblika i ovako da je kamenje u njemu zdrobljeno, izmrgljeno i ovako kao da je termički obrađeno, to nisam vidio nigdje. A
bar sam luta tamo po Pagu tražeći ove geodetske točke. Nigdje nisam vidio. Paški trokut je nešto što će tek po meni produbiti interes za ovo područje i potaknuti i ufologe, ali i geologe i druge ljude koji se bave takvim stvarima na istraživanje. Jer postoje varijante zbog čega je Pag možda posebno interesantan. Neki kažu zbog Caske, naime potopljenog grada koji se nalazi na zapadnom dijelu Paške uvale, da bi mogao biti negdje ulaz NLO-a u more na ovom području. Dakle, postoji puno varijanti, sad naravno prestaje samo istraživanje i svaki korak u tom istraživanju je veliki doprinos prema nekakvom novom saznanju. Neobično događanje nad Pagom i okolicama proteklih nekoliko godina izazvalo je veliko zanimanje medija domaće i strane javnosti. Ukazala se potreba za organiziranjem jedne udruge koja bi bilježila sve te pojave, dokumentirala ih i arhivirala ih. Tako je lani u 6. mjesecu osnivan Centar za istraživanje misterioznih pojava, skraćeno CIM, s namjerom upravo da sve te pojave zabilježi, arhivira ih, stvori jednu veliku bazu podataka, a i surađuje sa sličnim udrugama u zemlji i svijetu. Tako je CIM po ovoj godini izvršio jedan veliki projekat, izdali smo knjigu našeg voditelja Josipa Portale Tajna paškog trokuta, koja je jako dobro prihvaćena u domaćoj čitalačkoj publici. CIM planira u sljedećem razdoblju organizirati jedan veliki simpozij Tragom Atlantide. Inače, sve informacije o djelovanju CIM-a, radu kao i nove bilješke, nove zabilješke, arhiviranje može se naći na web stranici www.otokpag.com. Misterij neidentificiranih letećih pojava i objekata ostaje tako i dalje aktivan na našemu planetu. Stotine izvješća širom svijeta prijavljuje se svaki mjesec. Što je uzrok i koji su razlozi tih događaja koji ljuljaju naša uporišta realnosti? Ono što mi možemo i što mislim da je naša zadaća je da pratimo, pribilježimo, zabilježimo, sačuvamo i tako dalje za neka vremena kad će se i ovakvim fenomenima pristupati na ozbiljniji način. Pa, iskreno da vam kažem, mislim da nismo sami na ovoj zemlji, odnosno u ovom svemiru. A sad, neobično je. Nešto ima. Osobno smatram da je nemoguće po teoriji vjerojatnosti da život postoji samo na zemlji. Pa ja ne znam što bi to moglo biti, u stvari to je, ja ne znam što je bilo. Jer o tom treba raspravljati objektivno, treba to istraživati i o tom govoriti. To je jedini način da se vidi o čemu se zapravo radi. Pa to nas u krajnjem slučaju svi zanima. Što je to zapravo nad Pagom? Mi smatramo osobno da smo najsavršenije inteligencije. Ja tome nisam sklon. Što je to što nas prati? Što je to što nas nagleda? Pa u jednom momentu mislim se, Gospode Bože, je li moguće da nas je neko ostavio kao u jednoj maloj bašti, našu cijelu kuglu zemaljsku. I samo da nadzire kako smo, kako se razvijamo, da li smo ljudi, da li se tučemo, da li jednom drugom pružamo ruku, hoćemo preživjeti. Ali smo intelektualno strašno daleko. Naša intelektualno poimanje stvari i njihovo gotovo se ne mogu susresti. Oni su daleko, daleko otišli. Razmišljam o tome, razumijete? A što je istina?